Mijiet ta' migranti maqbuda fi stazzjonijiet fil-kapitali Ungeriża Budapest iddeċidew li jaqbdu l-pass u jieħduha bil-mixi lejn l-Awstrija. Dan wara li l-awtoritajiet Ungeriżi ppruvaw iżommuhom milli jaqbdu l-ferroviji biex jaslu fil-qalba tal-Ewropa, fosthom fil-Ġermanja. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea mhux jaqblu dwar il-politika li jeħtieġ jadottaw fil-konfront tal-immigrazzjoni. Waqt żjara f'Malta l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen sostna li l-Ewropa qatt ma kienet preparata biżżejjed biex tilqa' għal dan l-influss qawwi ta' immigranti. Another reason why we are in the crisis at the moment is that Europe was not prepared for this kind of phenomenon. And once we started to deal with this, it was very hard for many member states to accept everything what the Commission has proposed. Il-Kummissarju Ewropew qal li waħda mill-isfidi ewlenin sabiex tiġi indirizzata l-problema tal-immigrazzjoni hija li jkun hemm sistema ġusta floti tal-ażil. Everybody can find asylum policy or migrant policy fair. So those people who deserve international protection should get this status as soon as possible. Those who don't, they should be sent back immediately because this is also a question of fairness. Dwar l-immigrazzjoni tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li tenna kif Malta kienet ilha tiġbed l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea. And we've been saying over and over, for the past years, that it is not a question of solidarity only. It goes beyond solidarity. It is an issue, a European issue. Sa dan it-tant għadhom ittimbrati f'moħħ in-nies ix-xeni tat-tifex kejkem mitluq bla ħajja fuq bajja fit-Turkija. Fl-aħħar sigħat Alan, Kurdi ta' 3 snin, indifhem ma' membri tal-familja tiegħu ġewwa Koban, reġjun li fl-aħħar xhur kien fil-qalba tal-kunflitt fis-Sirja.